online radio. The online radio that makes you happy. Inkezo. Kulukudukala sikhona sengiphathi yona channel yakhe hamba phambili kezo mina uveze ngithuthunga kumali bathi elasibona amakumede mhlambe emakuthi usemusha la ikhanzo uphinde ngicela nje show to subscriber ungakhohlwa ucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu sixolise nje kungabi khona kulesikhathi eside esike sathi ukudlula nazi ukuthi la eSouth Africa impela kushubile inkinga ze load shedding kuningi nje okwenzakala singasize sichaze emoyeni kodwa ke udaba esengalo akasikashintshi udaba eseniphathele zona indaba esihlezi hamba phambili namhlanje ngiphathe udaba lithi lapha indlamlenze umculo maskandi uKhuzani umpoka mpongosi lapha ekade ecacisa khona mayelana nenumber plate emoto yakhe entsha okuyi40 iAverest lapha kwimoto eke yakhulunywa kakhulu impela kulesikhathi salonyaka kutheke sekungena number plate yale moto kwakhona impela imibuzo eminingi impela phebhex lapha uKhuzani umfoka mpongosi ukuthi kungani ebize imoto yakhe ngaleli gama kodwa ke uKhuzani bese ekhasini lakhe kuFacebook ukucacisa kabanzi ukuthi kungani imoto yakhe personal ukuthi gwe utheke sengithola imibuzo eminingi mayelana nokuthi ke lisuka leli igama elithi gwe leli igama lika gogoza lobaba intombi yakwaXhulu uyena ugoga sokho osakhona osaphila konke lokhu ekwenzeka phambi kwamehla akhe isikhulisele intombi yakwaXhulu ukumhlonipha esaphila ngokuthi ngithenga imoto ngegama lakho kuyiphupho lami ubhala kanjalo ke uKhuzani mvambosi ecacisa khona ukuthi ke azabize inumber plate yakhe ngegama elithi igama lika gogo ozala ubaba wakhe uMaXhulu ubhala kanjalo ke ekhasini lakhe kuFacebook angazi ke ukuthi uthini wakupha lo daba ke asiphinde futhi hlala ba comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakho uvuka lolu daba ngilasibona amakommente sengiphuma kanjani yabuya futhi ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo ungakhohlwa ukusubscribe ube nosuku olumnandi ngithanda khona.